Dao sam ruku, sad moram. Na glavu. Ajde backflip. Daj 4. Ne. Daj 4, hoćeš? Pa moj staric je to doktorirao, frajer ti onak, dok bi bio beba ovak pao bi daljnici ili neke igračke, frajer bi ovak nogom primio ovak, ko kuka ovak, bi samo basio. Ne, brem. Daj neki rejs. Ajde. Daj zelena ti je. Šakica. Daj šakica. Ali mogu trening za tamo. Znači, trebamo naći Luku u Westgateu, ali ga ne moramo naći. Strah me. Gdje je Luka? Bog je majstor, kuća kod alata. Bog je majstor svog zanata. Ok, dakle, spremamo se za Halloween, uzimamo lubenice, lubenice za Halloween, kak bundeve mrtve. A da si ti najeduš da ne moraš kupovat. Gleda. Dečki, ovo nije legalno. Dečki, halo. Kaj brijete da Todorić plaća da se vi ovak zajebavate? Ne, u stvari Todorić vi. Jesi ti uzeo bundevu? Ne. Nice. Nika? Malo sam se prošli mjesec sam se malo previše zaigrala s Lukom, bili smo se predobri, sad čekamo malog. Luka, kako će nam se zvati dijete? Dijete će nam se zvat Irvin. Ili ako bude žensko, Irvin. Poljubi. Čekaj, rađaš. Daj, molim te, Od stenj. s one strane. Petko. Luka, možeš. Ajde. Luka, možeš. Pardon. Moj mi ljubimac čini sretnim jer glavna njuška best Varenica, nemoj ovo staviti, molim. Sve sam ti dala. Sve sam ti dala. Sve sam ti dala. Kakav debil, ne vjerujem. Sve sam ti dala. Ajde dođi. Hoš plaćat alimentaciju, ha? Ne, pazio sam. Pa, baš i nisi. Skoro me silovao u Konzumu. Poveće Iso. Naučila sam ga nešto. Omaga, ja sam youtuber. Brim da sam ti otvorila GP kvarenicu. Odi ga se otvorio, ono. Moram provjeriti. Jel briješ da sam ga fakat mogla otvoriti? Ne, ajde, probaj. Kvarenicu, fakat sam ti otvorila GP. Lažiš. Stvarno, bez jebancije. Jebiš. Ne, fakat sam. Pušti kurac. We just got pranked. Ajde, skimmer. Dencaj. Možeš gledat u nju da se ona osjeća. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps.